دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 تباخ 2024 روزان روزا اینی بویر و گشتنی هری سرکی و هری باکش همین لسراستا هرمی اوهان بجی لسراستا جهانی رودانه مجوره پیشکش بکن لیوگه هر تم دست پیکه چند سرموچین دیرش بالفرک بیمروفا دولت ترکیه سید صادق سلیمانی ده دروج نموان شهید و 6 بریندار بون سازی و ریخستن روزنامه‌وانان به یک هلوستی ایرش شرمزار کردن و گفتن صدما وان ایرشان بیدنگی حکومتیه. در انجام اپراسیون شروان قصدیال حسکی ده شانه که داعش چارچتیان پیک دهات هاته گرتن. کمال مافی مروان ایهاده را گاند که 2023 5312 کس لنوا ترکیه راستی دانوستاندن نباش اشکنجه و جزان هاتنه. ولی بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتناخوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه یکم ایرو همیش باشوری کردستان دست بکن لباشوری کردستان افدمه که دولت ترکیه داگیر کرد خاکا باشوری کردستان به هفکاری لگل پده که پارچه پارچه داگیر دیگه این کوی راستی داگیر کردیا دولت ترکیه جیم هم به خلک باشوری کردستان و هم جی به توهیا گلی کرد و قاده نام نتویره پار و دیگه جیم او جیم چاپمنی آزاد روزنامه‌وانن لإيرو ساعتين سحاري ده لنافچه سيد صادق يا سليمانية باشوري كردستاني وسايته که کامپانیا چتر یا روزنامه‌وانان بو آرمانجا ایرشین بالافرین بیمروفین داگیرکری دولت ترکیه که دنجاما و ایرشا نامردانه یا دولت ترکیه داگیر کرده دو روزنامه‌وان گلستان تار او هیرو بادینان شهید بون 6 روزنامه‌وان جی بریندار بون هما یکسر ری ببرین کامپانیا چتر جی بداخلینیه که برتک نشانی و ایرشا داگیرکری دولت ترکیه دا اوگوت اف ایرشا کو پیک خاطیه به دستک رشکوجی یا لهندر او صدما بیدنگیا لهمبر ایرشن دولت ترکیه پیک خاطیه دولت ترک آداگرکر ده ساعت نیورو ده لنافچه سید صادق آیا سرب سلیمانی و سایت روزنامه‌وانان بمباران کرد. در انجام ایریشه ده دو روزنامه‌وان شهید بون 6 بریندار بون. پشت دمکی اشکره بوکو و سایت هاتی هدف گرتن یا کمپانیا چتر یا جبو کاروبار مدیایه. در انجام ایریشه ده روزنامه‌وان گریدای کمپانیا چتر هیرو بهادین و گلستان تارا شهید بون. هاته را گهاندن کو شهید گلستان خلک باکور کردستان یکوج سال 2000 و وقتی کو شرکت چاپمنی آزاد کار دکر. ج 6 برینداران جی ناسنامه روزنامه‌وان ریبین بکیری 30 سالی جی اشکره بو. روزنامه‌وان ریبین خلک سلیمانی و برپرس مدیا دیجیتال آ چتری بو. گور همان آگاهیان ریبین بکیر لنخوشخانه که سلیمانی دبین چاودیریا فیزیشکی دیه و روشاوی باشه. لیتیکلدار 5 بریندارین دین آگاهی نهاته بدست خستن. یاره امرو بداخوا دستکی رشی ناوخوی بگمان دستی هبوا لم کارا ناروایی که امرو قضای سی صادق رویدا دستکی نحزی جاسوسکاری دیاره پیشنگ بو امریکا دزگای میتی ترک بتوانه کاریک انجام بداد ریلبری گشتی کمپانیا چتر یا مدیای کمال حمر رضا درباره ایریشه ده داخویانی اکدا. رضا بعد کشان سر آگاهی نراست اینکو درباره شهید خستنا روزنامه‌وانان ده هاتیه پاروکرین و افتش گفت. در انجام دستک رش نافخویی و ایریشا استخبارات دولت تر ده هر دو روزنامه‌وان شهید بود. شهیدین اجتماعن شهیدی راگایاندنن بشک جد از گین راگهاندنی ین خاپاندنی بلاف کرنه کو هر سی کسین بونه قربانی شروانین پککینه. لی اف آگاهی نراستن. او هر سی کس روزنامه‌وانن و تپیوندی آوان به سیاست رنینه. شهیدین اجتماعن شهیدی راگایاندنن یک لوانا خشک گلستان تارایا که زیاتر ل 3 سال دبی کار دکات و هم هیرو بهادین که خلکی اصلی شهری سلیمانیا نزدیکی 6 سال دبی لناو دزگای راگایاندنی کمپانیای چتر دا کار دکات کسی سیم که کربینه که بخوی اتومبیلکیوا لناو او پروسی امرو دابون اوی شربها کارمندی کمپانیای چتره
ریوبری گشتی کمپانیا چتریا مدیای کمال حمر رضا بانک لهر کسی کرد و بشکره کرنا راستیان پیشی لدزگین خاپاندن بگرن. بله هر ایرشا دولت ترکیه لسر روزنامه‌وانان آلنوا باشوری کردستان جیب و سدما برتکین تونت ناوندا مترو او شاخه سندیکا روزنامه‌وانان یا سلیمانی گوتن بدنگی حکومت سدما بردوانبونا ایرشین دولت ترکیه یا امی ایرشا لسر روزنامه‌وانان بگهنن قادا ناونتوی. ارتشا ترکا قرکر لسید صادق سلیمانی باشور کردستانی ایریش روزنامه‌وانان کر سازی و رخصتن روزنامه‌وانان یم باشور لسلیمانی لسر هف داخیانی چاپمنی دان همو روزی درونکانیان وردمانکانیان لهرمی کردستان خالقی ریوبری ناوندا مترو یاجبو پاراستن مافی روزنامه‌وانان رحمان غریب گوت د پلیا کم ده سدما دست دولت ترکا داگرکر وکریه و بمبارانان دوام دکه بدنگی حکومت عراقی و حکومت هریما کردستانیه وکت زانین دولت ترک نزدیکی 5 کیلومتر هاتیه ناوا هریمه و روزانه ولاتین سیویل دکه ارمانج زور گەیشت بێ لێرەوە لە لای خۆمانەوە ئێمە زۆر بەتونی ئیدانەی هەر سروک شاغ سلیمانی یا سندیکای روزنامه‌وانین هریما کردستانی کاروان انورجی ایری شرمزار کرو گوت لگوری یاسای نبنتوی دبی روزنامه‌وان جهمو قیرانان دور ورخستن گردناوا شرد جیبن ناب روزنامه‌وان بین ارمانج کرن امی بویرا ایرو بگینن همو رخستن و فدراسیون نبنتوی دبی امجی خودی هلوست بن دا گوجاره کدن به وی آوای روزنامه‌وان نبن قربان پرزگریکن لهرمه یک جبرتکا دن آهری تنج راگهاندن آزاد آجنه راجن درکت راجنه ده داخویانی آخویان ویسکی یا لسر مجاره ده ایریش بتوندی شرمزار کرو گوت امی لهمبری وی به حرمتیه بدنگ نمینن و تیکوشینا خو بدومینن امی تیکوشینا گلستان و همو شهیدین چاپمنی آزاد بکن بنگه خبات و تیکوشینا جانا آزاد و وکهف تیکوشینا وان و اجبو مببه روناهیا هز باوری و حقیقته راجنه لدیجی ایریشین چوساندنه پیاما خورد کرنا تیکوشین دا و افتشت آنی زمان به وی باوری امی بیر آنینا گلستان تارا و همون شهیدین چاپمنی آزاد زندی بهیلن یکیتیا راگهاندنا جنیه رجیجی دا زانین کویسی به لقامشلو دا خویانی یکی لسر مجاره بدن لگوری آگاهیم بردفکای رجیداین و دا خویانی ساعت یازدان لناوندا چاند هنره یا محمد شیخو ورداین یا رجی بانگل روزنامه‌وانین لهرمی کر کوسی به دا خویانی دا آماده بن دا کوبرتکه که خورد لدیجی ایریشا سر چاپمنی آزاد ور رابر کرن. بله هر جیگری سروک حکومت باشوری کردستان یا دنبوری قبات طالبان جی ایریشا دولت ترکیه لدیجی روزنامه‌وانان شرمزار کر طالبانی دیار کر کو اف ایریش لدیجی همو قانون و پیوان ناف نتوینه طالبانی ده پیام خود افتشت گفت قربان ایریشا بالفرا بیمروف یا لنیزی نافچا سی صادق نکو اندامین هیزکه چکدار بون دو جنین روزنامه‌وان بون لورا اف هر دو جنین روزنامه‌وان جنبونج بو اولکاری او آرامیا تو ولاتین هرمی نه مترسی بون طالبانی دیار کرد که ایریشا ترکیه لدیجی همو قانون و پیوان ناونتوی سوژه او گفت امی وی ایریشی بتوندی شرمزار دکن هر وها اف ایریش بن پیکرنا سروریا خاکا عراقیه لورا بانک لحکومت فدرال یا عراقی او جواکا ناونتوی دکن که سنوره که جبو وان بن پیکرنا دینن دا که گف او مترسیان لسر جیانا ولاتین سیویل چینه به ده داویه دا قبات طالبانی جمالباتین هر دو شهیدان رجی سرساخی خواست والی سلیمانی حوال ابوبکر جی جبر ایریشا لدیج روزنامه‌وانان داخلی دا او ایریش شرمزار کرو گفت شر او ایریش برپرسرین پرزیریکا چارەسەرناکە او روش خرابتر دیکه ام بانک له همو الیان دیکن کو وگرن سر ریا دیالوگ دیگهشتن او ریا راستیا اشتیه جبر کو اف ایریشانه روش حرمی خرابتر دیکن حوال ابوبکر جی جمالباتین شهیدان را سرساخی جبرینداران جی شفایا لزگین خواست بری بینرین هجا بالکشا کو اف ایریشا لدجیم وصایی تا روزنامه‌وانان یا لسلیمانی پیک هاتی هم وقتی سالوگرا یکمین ایریشا لدج وصایی تا جن تیوی بو کم ایرو سالا یکم دسر ایریشا لدج وصایی تا جن تیوی را درباز بود سالوگرا ایریش ده شهید فیصل لسر گوراویم
هات ببیر آنین هر وها پیشکشوانا جن تیوی آگری ابراهیم ده شخصی نجمدین فیصل ده همو جانگورین آزادی ببیر آنی و گوت امی شوبدارین حوالین خواه ین جبو راگهاندنا راستی جان خواه فداکری بن. Di 23 Tebaxa 2023 dewleta Tirka dagirker bi bala firekebê mirov û bicek wesayeta Jin TV hedef girdi. Di encamê de xebatkar Necmedîn Feysel şehîd bû, rojnamevan Delîla Egîd jî birîndar bû. Di salvegera êrişê de şehîd Feysel li ser gora xwe hat bibîranîn. Ji hemû cihên peywendîdar ku ev bûyera gunegihayê encamekê bigihê encamê ku bikaribin براحتي وحقيقتها هي بين سر زمان ودنياي راكهين ديسان بيجن شهيد نامرن بلا سرمه تواسا Pêşkeşvana Jin TV Agir İbrahim jî têkildarî salvegera yekemîniya êrişê axiviye. Agir İbrahim li şexsê şehîd Necmedîn Feysel de hemû cangoriyên azadiyê bibîraniye. نجمدین سینان دخوازن و سوزا مجی هر او راستی کو شوپاندنا ریاوان و ارکامه یا سرکبم Agirî rola ragihandinê di şoreşê de vegot. خباتن گل و درادبن شورشا کو ام ته د جیان دکن راستیا ایریشن دیسا کول سر جواکا با کروجلاتی سوریه جواکا ما راستیا ایریشن تایبت کول سر پیشنگن جن امن یکو راستیا و ام رادگ هینن جبونا رایا گشتی یعنی تدی هر کس دبیجه کو مراگهاندن نیک عالیه لی چاپمنیا آزاد آنجی ام وکی روزنامه‌وان راستیا و ام خوکی عالیه جواکی دبینن. Agirî destnîşan kir ku dewleta Tirk bi hedefgirtina televizyona wan nikarî bû xebatên wan bide sekinandin. وهدف قرتنا وانجي راستي ريا من نقرت ديسا خباتي من ندان سكناندن بينوسو كاميريا خوام مداناني يعني تشتاقو ام دبيجن راستي نتني شعار دمين دماكو ام دبيجن ام دوشو با حوالين خونه ام كاميريا وان داناينن يعني واي خويانيو والبرچا وايجيكو تفای کوچ قیس ایریش لسر روزنامه‌وانین جن لسر روزنامه‌وانین چاپمنیا آزاد تکرین لی خواتین معنای سکناندن. Agir İbrahim herî dawî bangî li rojnamevanan kir ku erka xwe ya mirovî exlaqî û wijdanî bileyzin û rastiyê ragihînin. بینرین هجا اگر که اف ایرشا داگیرکریا دولتا ترکیه یا لسر وسایتا روزنامه‌وانان پیک نهاتبان نها نوچامه یکم و اف نوچا کو تکیلداری اپراسیون کو جالیه هیزن سوریه دموکراتیک قصدی لدیج شانه چتین داعشین دولت ترکیه بانش برکم قصدی به اپراسیونه که شانه که چتین داعشی یا کو چهار چتیان بیکتی زفت کردن کو دنوا و شانه ده جنه که چتین داعشی جهیه قصدی تکیلداری وی که آگهی برای گشتره پارو کردن او هاته گوتن اف شانه چتین داعشی یا کو باجر حسه که هاته گرتن آماده کاری و پلانین وانیان قریشن لسر باجر حسه که او باجرین دن هبو. لناوا باجارê Hesekê şaneyeke çeteyên Daişê hata zeftkirinê. Şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji bo ewlekariya xelkê herêmê li nava bajarê Hesekê operasyoneke pêkanî. Ev operasyon jî ji aliyê tîma operasyonên leşkerî ve pêk hat. Navendara Gandiniya Qesedê bi daxuyaniyekî nivîskî li ser mijarê agehî bi rêya giştî re parvekirê. Navendê diyar kir ku operasyonê li dijî şaneyeke xeternaka Daişê ya ku kiryarên tewrî dikirin pêk hat. هاته گوتن دو اپراسیونا چاردê tebaxê li texa neşwaya Hesekê pêk hatî de çar çeteyên Daişê hatin girtin. Di nav van çeteyan de jinek jî heye. Qesedê nav û nasnameyê van çeteyan jî eşkere kir. Li gorî vê çete Ehmed Celal Abdilxenî ji bajarê Helebê ye ev çete bi navê Ebu Celal tê naskirin. Çete Elî Mihemed Musa ji bajarê Helebê ye ev çete bi navê Ebu Tayyib tê naskirin. و عمر حمید العیسا یه بناوی ابی لیس تیناس کرن جو باجاری دیرا سوریه.
هروها جنا داعشیه بناوی نور محمد الموساجی برپرسک سرکی یا چتیانه. جنا داعشی نور اجباجار حلبیه اسلام تیناس کرنه. شروان القصد دو پارسونی ده گلک چک و جبل خانجی بوان چتیان ردیتنه. ناونده دا خویانی کرن کو اف چتا آگاهیان لسر نقطه و برگهن لشگری شروانان به تایبتی در دورا گرتیگاه صناع التقا غویران آلباجار حسکی کم دکرنه. هزین سوریا دموکراتیک خسده اشارت به تکوشین الدجیوان شانه خطرناک رو هفداوی کره. ام تقصد کن کوه اپاراسیونین لدیجی شانه داعشی دوام بکنه تاکو جدر الوان امادی و لشگری تونه بکنه. بدرين هجا اف هر چالوینین کن همون لکیلا کمان دبینن او چتین داعشین لیف چتین داعشین هال کدرینه لحرمین باکوری سوریه این کد دولتا ترکیه او داگر کرنه بریان هاجیم بوا بینرین هجا را پار وکر بکن نامنده بلگه کرنا بمپی کرنان یا سوریه ناوی صدو سونه چتین داعشی کن ها دناوا چتین دولتا ترکیه دنه پار وکر بودیسا ما جواره جماره که جا آگاهی وان چتیان ده نوچه خویا ایرو ده جا آمده کریه لوی جاری به ناف اصوجین جودان پرانیا چتیان ارکیم بلند ده ناوا چتین داعشی ده گرتبون گلک سوجین وانگین هوانه جی لدی جی خلک حریمی کربون. بله چتین دولتا ترکیه و ارتشا دولتا ترکیه یا کویرش عفنیه کر به هزاران خلک عفنیه جبروی که نچاری کجبریه بون اونها چتین داعشی دولتا ترکیه لناوا عفرینی و لحرمین دنین داگر کری بجهدی که هر بمجار عفرینی و کجبرین میام دوام بکن کجبرین عفرینی ین لوارگاه برخودان یا شه بایه بجه بونه دیار دکن کو او گلک زحمتین به آوی دبینن هر وها کجبرین عفرینی آنین زمان کو دملکی ده دولتا ترکیه ایریش دکه لعالیه که دنجی حکمتا شامی دورپیچا لسر حرمی جی تنگافتر دکه کجبران بانک لسازی نابنتوی کرن کو دوی دستوردانه که حکمتا شامی بکن او آویج کامپین کجبران را پیدا بکن. بهاتنا هافینه را زحمتی و واستنگین دوارگهین کوچبریین لشهبای دجوارتر بونه. جاریه کیوه ایریشین داگرکریا دولتا ترک اوش آلیه دن و حکومت شامه دور پیچ لسر هریمی گران ترکریا. حتا آوا جبو و خوارنیا کوریخسنا یونیسف ددا و لکامپان بلاف دبوشی جاریه حکومت شامه و هاتیا قد کرن. و یکی جی لکامپین کوچبری ری لبرنخوشی و قریجان ودگه و خطرین مزن بخوارتینه. روشازاروکان ده خطریه دیا جبرکو آوا باقشتونه اونه چاردمینن آوا قریش بکاربینن. ریوبریا خسر عفرین و شبایه لگوری درفتین هی او دناوا دور پیچی هول ده کامپی به آف نهیلا. لینه دوی آسته دیا کو تیرا همو کامپین کوچبریه بکه. صداماوی دور پیچی ایریشو تو نبونا درفتانه. شنین کلوارگاه برخودان بجهبونه درباره زحمتی و آستنگین کدبینن آخویه. نوروز زینی بالکشان سر زحمتی و آستنگین کدنا و ورگاهان ده دبینن. ام زور زحمت دکشینن نفسی برود بندنه گرمه دولت ترکیه من او دولت نظام من ناترحمه آفیسر ما قد کن خورن سر ما قد کن امروز من بسبه زارو که ما زحمتی گرمه و آفی دارو کی دکشینه فوقش بین گره که و امید ببینن حروش ترکته ایریش سرما دوباره شهیدت مهانه. نوروز زینی دیار کرد که داخوازان یا سرکه ایریش بین سکناندن و وگرنجه خواه. ام دخوازم و ایریش نو بسکنن ام هر سر آخه خواه سر و جمالتی خواه ام دخوازم وگرنجه آره خواه. ام از بر خود دست دادی در با نظامی که ترما قد کردن ام دخوازن هفتشتاگی سرمعربه ام دخوازن دولتی دن دست دیگه حتی وشتاگی سرمعربه حتی حالی که معربه بینن و ایریش نگی بسکنن. عریفا بیلال جی بالکشن سر جیانا دنا و ورگاه کوچبریه ده. دندر قانتا در خودان ده جان پر زحمته. ام ببین جان یعنی زوزی درباز دبی جان پر زحمته. تحریالی کده. مجلس دفس لدم ببین دیاله آویدم.
دیال پاکجی اندرا مالا دا دیال زوکا دا دیال آوه دا یعنی ام پر زحمتی دبین دندر قمپه دا عریفا بیلالانی زمان که لهر زحمتی برخودان آوان بردوام دیگه. ام برخود دن دنی قمپه دا اگر ملتی ما دنی قمپه دا برخود دن جبو و اگر البنده عفرینه چاوه ملتی ما گشتی بنده عفرینه گرینین آزادی کردستانی لزاب و متینای لدولتا ترکیه داگیرکر و لشکرین وی خستن ده انجام ده داگیرکره که دولتا ترکیه هاته جزا کرن درب لچپره که جهات خستن داگیرکران جی 7 جاران بتقمنین قدخکری و 29 جاران جی به بالافرین شهر قادین گریلا بمباردمان کرد. Navenda ragandin û çepemeniya HPG têkildarê çalakên gerîla û êrişên artêşa Tirka dagirker daxuyaniyek parve kir. HPG têkildarê çalakên gerîla ev tişt got. Li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê. Bîstê tebaxê gerîla li qada berxwedaniya girê Biharê bi taktîka suîqastê dagirkerek ceza kirin. Di heman rojê de li girê Cûdî bi çekên giran li dagirkeran hate xistin. Her wiha li girê Amediyê jî bi çekên nîv otomatik dest li tergera dagirkeran hate werdan û li vî tergera dagirkeran hate rawestandin. Di 21 û 22 tebaxê de jî gerîlayên Yeja Starê li girê Amediyê bi çekên giran li dagirkeran dan. HPG diyar kir ku di 20 û 21 tebaxê de gerîlayên li herêma Metînayê jî li dagirkeran da. Di encama çalakên gerîlayan de li vî tevgera helîkopterên dagirkeran yên li qadên berxwedanê yên Dergelê û Bêşîlê hate rawestandin. Her wiha li qada berxwedaniya Golkayê jî çepereke dagirkeran bi çekên giran hate derkirin. HPG têkildarê êrişên artêşa Tirka dagirker jî ev tişt got. 20 û 21 tebaxê tûnelên berxwedanê yên girê FM 7 caran bi teqemeniyên qedexekirî hatin bombekirin. Di nava sê rûjên dawiyê de jî herêma Xakurkê, Garê, Rojavayê Zapê û Metînayê bi giştî 29 caran bi balafirên şer hatin bombekirin. Li gorî daxuyaniyê helîkopterên artêşa Tirka dagirker jî ev herêm gelek caran bombebaran kirine. Yekînên Rojhilatê Kurdistanê yerekî nasnameya gerîla Harûn Partîzan eşkere kir yerekê ji malbata şehîd û hemû gelê Kurdî welat Parîz re sersaxî xwesto got em ê xeyalên wan bigînin serkeftinê. Navenda ragandin û çepemeniya yekînên Rojhilatê Kurdistanê bi daxuyaniyekê nivîskî nasnameya gerîlayekê şehîd eşkere kir. Yerekê têkildarê şehadeta gerîla ev agahî parve kir. Di dîroka sisê meha tîrmehê de li herêma Asûsê hevalê me Harûn Partîzan dema ku li ser erka xwe ya şoreşkerî bû di encama qezayekê de şehîd bû. Ne tecdidekî wisa tenê ser rêberî gelê Kurd e, tecdideke ser mirovatiyê ye, ser tevahiya mirovatiyê ye. Bi vê tecdidê yanî yanî ev qaz yanî êrişên pir wisa giran pir qirêj têne meşandin. Yerekê li ser têkuşeriya şehîd Harûn ev tişt got. Hevreyê me Harûn Partîzan bi fedakariyekê bêhempa ji asta têxwestin zêdetir tevlêbûna xwe ya ji kar û xebatan re raber kir. Ji bo ku ji pêva juheyê û ji erkên şoreşê re bibe bersiv, bi heyecanekî pir mezin karê xwe bi serkeftî pêkanî û bo pêşengekê a poyê ku her tim serkeftin ava kir. Gerîlayê serdam anû bi rastî jî şerê ku didane meşandin yani herî pîroz e şerê herî mezin e. Yekînên Rojhilatê Kurdistanê di serî de ji malbata şehîd û ji hemû gelê Kurdistanê welat Parîz re sersaxî xwesto got. Em ê heta dewiyê xwedî li mîrateyên hevên xwe derkevin û xeyalên wan bigînin serkeftinê. Li gorî daxuyaniyê nasnameya şehîd wiha ye. Hozan Özdemir bi nasnav Harûn Partîzan li Geverê jî dayîk bûye, sisê tîrmeha 2024 li Asûsê şehîd bû.
Veysi Aktaşê ku li girtîgeha Îmraliyê dimîne seta pirtûkan a Şaristaniya Demokratîk yên rêber Apo tevî biryara binpêkirinê ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê jî zêdetirî du mehane radestê wî nehatiye kirin. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê di biryara xwe de gotiye azadiya fikir û raman ya Aktaş hatiye binpêkirin. Her wiha dadgehê bi şertê di sê mehan de pirtûkbê dayên 1000 euro ceza jî li Tirkiye birîbû lêbelê dadgehê bi hinceta ku pirtûk qedexene daxwaza parêzeran red kir. Qedexeya derbarê pirtûka Şaristaniya Demokratîk ya ji 5 pergalan pêkteya rêber Apo 41 mehinta agahî jê nayê girtin tevî biryara binpêkirinê ya dadgeha mafê mirovan Ewropayê didûme. Ji Veysi Aktaş re yê golêcem rêber Apo di girtîgeha Îmraliyê de ye seta pirtûkan a ji 5 pergalan pêkteyê hat şandin. Lêbelê lejneya perwerdehiyê ya girtîgeha Îmraliyê got û seta pirtûkan radestî Veysi Aktaş nehat kirin. Piştî nerazîbûnên Aktaş hatin redkirin, parêzer dosya ji dadgeha mafê mirovan a Ewropayê re şand. Dadgeha mafê mirovan a Ewropayê got, azadiya fikr û ramanê hatiye qedexekirin û di 18 Hezîranê de biryar da. Di biryarê de hat destnîşankirin ku azadiya fikr û ramanê ya Aktaş hatiye binpêkirin. Her wiha dadgehê bi şertê di sê mehan de bêdayîn 1000 euro ceza li Tirkiye birî. Piştî biryarê parêzerên Biroya Hiqûqê ya Asrînê ji bo pirtûk bên dayîn serî li dadgeha înfazê ya yekemîn a Borsayê dan û xwestin pirtûk bên dayîn. Ji bo pirtûk bên dayîn serî li dadgeriya înfazê ya yekemîn a Borsayê dan û xwestin pirtûk bên dayîn. Lêbelê dadgehê bi hinceta got pirtûk qedexene daxwaza parêzeran red kir. Vê carê parêzeran serî li dadgeha cezayê giran ya yekemîn a Borsayê dan. Lê dadgeha cezayê giran jî îtiraz red kir. Komeleya mafê mirovan îhadê rapora binpêkirinên mafan ya sala 2023 ên li girtîgehên li Tirkiye eşkere kir. Îhadê ragihand ku sala borê 5312 kes rastî muameleya nebaş, işkence û cezayan hatine weke bingeha van binpêkiran jî îhadê neçareserkirina pirzgirêka Kurd û tecrîd destnîşan kiro got bi tecrîda Îmraliyê re hiqûqa mafê mirovan a nav netweyî tê binpêkirin. Komeleya mafê mirovan rapora binpêkirina mafa ya 2023 a li Tirkiye eşkere kir. Biz de bu açıklamaya istinaden, bu sürece istinaden Ji bo eşkerekirina raporê li avahiya navên dagiştî ya İHEDê civîn hat li derxistin. Hevserokê giştî İHEDê Hüseyin Küçük Balaban rapor xwend. Hüseyin Küçük Balaban diyar kir ku destdariyê ji aboriyê bigire heta tendurustiya civakê her meseleyê kiriye pirzgirêka ewlehiyê û pirzgirêka Kurd dibe sedema şer û pevçûnan. Ha diyarkirin ku de encama polîtîkayên di qewmin de 2023 di gelek qadan de mafê mirovan hate binpêkirin. li gorî daneyên İHEDê tespîtkirinekî bi komî 5312 kes rastî muamele nebaş, işkence, tevgerên biçûkxistin û derveyê rûmetê û cezayan hatine. Küçük Balaban anî ziman di nava salê de işkence bûye yek ji pirzgirêkê bingehîn ên mafê mirovan. Weke bingeha van binpêkirina neçareserkirina pirzgirêka Kurd û tecrîd hate destnîşankirin û hate gotin. Navêtina gavên hikûmetê yên ji bo çareseriya pirzgirêka aştiyane, demokratîk û adil, pêşketinên li rojhilata navîn, rê li ber binpêkirinên giran yên mafê mirovan, bi taybetî jî mafê jiyanê vedike. Derbarê tecrîta li Îmraliyê de jî İHEDê bi bîrxist ku ji 25 Adara 2021 û vir ve destûr nayê dayîn ku rêber Apo bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtinê bikin. İHEDê got Bêparêştina girtiyan a ji van mafê herî bingehîn û diyarbûna eqûbeta wan bi vê pêkanîna gobingeha xwe ya hiqûqî nîne. Binpêkirina giran a hiqûqa navnetewî ye, di heman demê de hiqûqa navnetewî ya mafê mirovan e. Türk makamlarını İmralı hapishanesinde tüm mahkumların
بینرین هجا جبوکو هلبجارتنا پارلمانتوی لباشوری کردستانی پیکنی اف دمک دریجه پارتی دموکراتی کردستان هم لبغدا هم لطهران او هم جی لانقره هم بجد ناوا دنوساندنا تایکو جبو هلبجارتنا پارلمانتوی باشوری کردستانی پیکنی لهری داویه تاوی چنجران اف هلبجارتن هاتا پاش خواستن جی داویه ده کمیسیونا بلند هلبجارتنان از سربخوی عراقی راگهاند کو دما پروپاگاندا هلبجارتنا پارلمانتوی باشوری کردستانی وقتی که دست نشان کلیه 16 ایلون دست پیدا که هر تکیلداری ویه که برپرسی اوفیسی یه کمیسیونی یه دو که خالد عباس جی آخوی اوگوت دما هلبجارتنی پشتی که هاتیه دیار کردن ایدیم و پیواجوه هلبجارتنا پارلمانتوی باشوری کردستان جی جعالی وان و ورشوپاندن. آمدکاریین جبو هلبجارتنا دما ششم آپرلمانتوی باشوری کردستان گوی 20 جودماه ای سال ورل دارخستن دبن پیشنگدیا کمیسیونا بلند آسر بخویا هلبجارتن عراقی ده بردوامن. بجن پارلمان کردستان که بریار دیسان ال 25 دو سال 2024 برپرسی اوفیسا لدوه که یا کمیسیونا بلند آسر بخویا هلبجارتن عراقی خالد عباس درباره پروپاگاندای هلبجارتنان آخوی. خالد عباس راگهاند گو روژا 16 ایلونا 2024 جبو دستپیکرنا پروپاگاندای جبو هلبجارتنین پارلمانتویا باشوری کردستانی هاتیه دیار کرن. خالد عباس دستنیشان کرد گو دما پروپاگاندایان و حتا روژک بریا هلبجارتنی آنگو حتا 19 جوتمه بردوام بکه. خالد عباس دا زانین گو پروپاگانداین هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستانی و ادبین چافدریا کمیسیونا بلندا سربخویا هلبجارتنین عراقی ده وره بریوه برن. هجای گوتنی گو دوه لجنه اولکاری سلیمانیه هنک بریار جبو کمپانیای جبو هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستان درخست. لگوری به دخاباتین هلبجارتنی ده و همو سازیین حکومت به آلی بن و لجیهن گوچونو هاتنا گلی هیه خاباتین هلبجارتنی و جیوینین گل ناین لدارخستن. ام درباسی روشال جهانی ببین و روشتاتا نوین ام دست پی بکن حوسیان لدیجی کشتیان دیسا دست به ایریشان کرن لدریا سور دو شف ایریشی دو کشتیان کرن و یک جوان جیم مترسیا بن آفبونی هیا بردف که حوسیان آنی زمان کو سدما کو ارمانجگرتنا وان یاج بو وان کشتیان جبر کو اف کشتی به اسرائیلی را بازرگانی کرنه. حوسیان یمنی شوا بهوری راگهاندن کوان ده کشتی گرنه هدف کو یک جوان لبحر سور مدرسیا بنافبونیه. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في لگوری نوچه دی پی ای بردف که لشکری حوسیان یحیی سری ده داخویانی خوده آنی زمان کو هزین وان کشتیا پترول کو گریدایی کمپانیای کو به اسرائیلی ره بازرگانی دکه کر ارمانج یحیی سری گود کشتی دما کل بحر سور دو چوب و آوائی که راست هات قیدان و خطریا بنافبونی هیه اپراسیونا دن لکشتیه که دن یا شرکته که کو به اسرائیل را بازرگانی دکه و قدخیا کتنا بندرین فلسطینی بن پی دکه دما کو لکنداوا ادنی دگریا با آوائی که راست خسته هدف خواه سری و ها دوان کر. هزین مدور پیچکرنا دریایی یا لسر اسرائیلی دو دومینن و دو چارچوبه اپراسیون لشکری یان کو د داخویانی بری ده هاتبون راگهاندن همو کشتیان شرکتن کو بویره تکلدارن آنجی بویره بازرگانی دکن هدف. جمجدار 2023 و ورفه حوسیان ایشن خوین لبحر سور بحر عماني اوکیانوسا هند و حتی دریای ناوین دو دومینن حوسی دبیجن کو او کشتیان گریدای اسرائیلی یان جی یان کو دوچن اسرائیلی جواب دریا گلی فلسطینی لغزای دکن هدف. امریکا و انگلیستان جسری وی سالی و ورفه وکبر سفدایینا ایران چبرین حوسیان لیمنی دکن هدف. لروشلاتا ناوین شهر دنابر اسرائیل و حماس و تکلداری وی که چالکین کو جالی حوسیان و پکین ل اروپا جیم و جاری شهر دنابر اوکراین و روسیه دم و که شهرین هری بالا دیکشین آنگو بویرین که هری زده بالا لسر تواهی جهانی دیگه هر دوی چارچوبه ده پشتی کو استراتژی نو یا جالی اوکراین و لهمبری روسیه هاتیه مشاندن ده ادیم
لناوا خاکا روسیه ارتشا اوکراینی درب لسر دربه لارتشا روسیه دخا و هری داویه جیم ارتشا اوکراینی ایریشی بالفرگه که لشکری یا هیزین روسیه کرکو ده ایریشا لهریما بالفرگه مارینکووی بیک هاد درب لبالفرگه هات خستن و سرویسا استخبارات او یا لشکری اوکراینی جل سرویه که آگاهی به چاپمنیا جهانی را پارو کردن هم وقتی ویه که تیگوتن و بسپورین لشکری جد بیجن اف ایریشا کو اوکراینیا لسر خاکا روسیه دایم شاندن دبا کو هلوست و نیرین و تماشاکرنا روسیه جشری با اوکراینی را بدر بنرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین ما ده تورا نوچین من جواکی ده آمده کنه ام بهوره لی تماشا بکن یکیتیا روشنبیرین هریمان جزیره به دروشمه دیپلوماسیا جواکی رو لاوی دا واکرنا نتویا دموکراتیک ده سمینر دا سمینر لتخات الحجر یا باجاری حسکی هات داین اندام یکیتیه عبدالوهاب پیران گوت دوی سازین مخول گوری پیشکتنا دیپلوماسی به پیش بخنه. او یک به دیجیتال لسر انترنتی و لدرخستنا جوینان لسر اونلاین تینه کرنه. بجداران گرینگی دا دیپلوماسیه ریبازین پیشخستنا ویل هریم باکور روجلات سوریه دا کو خو بگهینن دیپلوماسی که خودی رهندین جواکی سیاسی. مجلس ورزشی کانتونا جزیره شامپیون ککرته یا جوانان لسالون ورزشی قامشلو لدرخست اندامن تیما سردم آسایش ناوندا گولدن گیم ستار کیدز و تیما جیون آماده بونه هر واحد ده حکمین شامپیونی بری و بره دی شامپیونی ده پیشبرکه که دنابرا بجدار جن مرده دماچاتکه کسی ده هاتا ارگانیز کرنه داویه تیم آسایش داستا اکمین سردم داستا دویمین و ناوندا گولدن گیم جی داستا سیمین دب سرکتنه. جنا 58 سالی نجاح محمد کجا عفرینا داگر کریه اونها لکامپا شهوای دمینه بگوتنا امی چولستانی بکن بهشت اما دبونا خویاج چاندنی را دیار دکه. نجاح محمد لهم شرط و مرد جوار انکبری بیدن نما. بچه کرنا بخچه کی پیدوین روزانه مالباتا خو پیدا کره. نجاح دیار کرکو او کوچبری چولستانی جیبینه کرن و ولشی بکن بهشت. بینرین هیجام لبردی جین داویا بلتنا خواه یا ساعت هفتان او دبیجین حتی جاره کدن ورین پیشیا و بمینند نواخیر و خوشیه ده هر شد بختار